kadutangire. August Entertainment baratugezaho turatangiye nakundi nuko nanukundi izina ryane ryari ndagira ngo ukurikire narebwe. Samuel Hadida presents Samuel Hadida yaraduteguriye turatangiye. Ni Samuel Hadida nukwe gucikwa. David Films, Ozila Pictures ndetse na Yuzina Films baratugezaho nitangiriro. Dutangira n'inkota ndagira ngo nucikwe kandi ukurikire akazi nako karaza kuba kakandi. Christophe Guns Films abo nabatugezaho na Nobly ni benshi bateguri crying ibindi bizina ngo barana bandi batimarana uko abishaka. Maka Dakaskos amazina nyakuri Dakaskos. Julie Kondra nawe yagarutse n'umukinnyi n'umukobwa n'umujapani. Irebera amazina Lowdown Chongo akarimo cyane n'umushinwa yagarutse Down Chonga. Harimo natenga y'abanyarwanda kuko amazina yo garacaza. Brown Money arimo cyane. Byron Money yagarutse nawe akarimo cyane. Abo bose nabakinnyi. Masaya Kato ni Nyarwanda neza ni Masaya Gato nutikwe baracyaza. Yoko Shimada niyo yayo namazina abo n'abajapani muri kubona izina neza biyekana n'ibyo wacu n'abajapani. Nanone Mako yakagarutsemo Mako. Mwibuka mu gafilime nka POW The Escape yaje. Cheke Kario akarimo cyane. Izina ryayo ni Crying Freeman ndagira ngo ukurikire unarebe. Poping Ayongo Ricky Montgomery nawe akarimo cyane abo n'abakinnyi. Sparks yagarutse. Sparks nuko kumucikwa ni benshi baracyaza barakwereka gusa dukomeje ku mazina. Hari cyari gikomeje kuzenguruka. David Wu ni umwe mu bahagarariye agafilime mu buryo bwo nonosora tujye kureba. Hari kizenguruka ku mubiri w'umuntu. Christopher Rothi film editor karacyakomeje kuri bagenzi. Ikintu nk'iki kuzenguruka umunyarwanda wapfuri muzima wagwa igihumure wumva so zibayo. Douglas Sings Alex McDowell production designers abo nabateguriye. Iyo za nzoka zitwaga za dragon zagiye zitika nyamara ari inyamaswa zabaga ari za kera zacitse ubu ngubu akababoneka nyeya. Iyo utugura imbere inyuma ari umurizo nk'izindi nzoka zagiye zirayafite. Nuko gatangiye kanakomeza. Crying Freeman niko gazina ka filime tujye gutangira. Samuel Hadida, Brian Yuzina na bakarimo baje. Christopher Guns director yarayoboye ndagira kurikira narebe. Kurikira amagambo na hano munzu. Uyu munsi wari umunsi wanjye w'amavuko yumvire. And for the first time in 20 years nari nuruje imyaka 20 n'umukobwa muto. I met someone. Hari umuntu twahuye umugabo. A killer. Yari umwicanyi. Umukobwa atajya bivuga. And soon he will kill me. Yagereje kuba yanyica. Yaje rye agujije kwica. Kurikira ni umukobwa wari umunsi w'amavuko. Umunsi mukuru w'amavuko yuje imyaka 20 niwe uwo agakobwa gatobyo keza yahuye n'umwicanyi ku munsi w'amavuko. Byari bimeze bite? Kurikira unarebe kucyo mwicanyi amushakaga. Yanga ndari kuva muri The One niyo mva The One ujye umenya kubusobanuka ari bwose. Barakwereka ku mazi. Nari muri San Francisco ku munsi. Nari mu karuhuko. That very morning, but I changed my mind. Nagombaga gusubira muri Vancouver muri icyo gitondo gusa n'indi bitekerezo byanjye. Byari muri San Francisco ni muri Amerika, agomba gusubira ahantu hitwa Vancouver ni muri Canada. Muri icyo gitondo nibwo yabonye umwicanyi. Umukobwa ari mu karuhuka shanya. Turabaga baturutse ku mande zo birukanka. Aya basi. Iratangiye nakomeza kwirukanka kwa hari wabirukankanaga. Umukobwa agombaga gusubira Vancouver muri icyo gitondo kuri myaka bagenzi yanze gutaha iwabo. Nibwo abicanyi baje. Baje dara masasu twerekezanye. Baraherekeza dara masasu. N'abagabo. Abagabo. Dara masasu.
amasasu umuriro nta umukobwa ashanyiriza nta umukobwa ari mu karuhuko niwe utuganirira ku mwaka wa 20 tujuje 20 muri San Francisco bakiboneka muri Afrika baritanye mbere ye sajya byo biganiro bas hari ikindi cyavuye ko garacyareba bombi yarababonye uwitwa n'uwica abitwa n'uwica niwe uwo makada kaskos ndagusabye ntabwo ibyo afite byose ukandeka ndi muzima kumekera vana imbunda umukobwa yararebaga yapfanye n'umusore baramuha agakobwa kararebaga kuri uwo munsi kabonye umugabo wisha abandi umukobwa dutangiye atubwira yabonye umwicanyi gusa umwicanyi ngo nawe yigeze amuzira ko atamwishe karakomeje yari muri San Francisco ni umurwa uboneka muri Amerika uyu mwicanyi yarateye ugwe kumara kwica abantu yaririraga abo ngabo bamaze gupfa avayo niwe uwo amazina y'inyakuri ni Mark Dacascos uko gucika imbunda arajugunye history yakoreshaga kazite kwazo mwibuke mu gafilme nka Honest the Strong yagarutse kobwa ari kandi gusubira inyuma habuze gato ngo ahirime umwicanyi wamusatira umusore muto arareba ukwe yasatiriye wa mukobwa kurikira unarebe amagambo bavuganye ya mbere yamuhereje ukuboko gakobwa kazana gafite ubwoba umuntu umaze kwica abandi ukamukora mu ntoki bisa naho umushimye nawe yifite ubwoba My name izina ryanjye is Yo. nitwa Yo unyumviraho kanyagabo ya na o niko nitwa Yo inyuguti ebyiri umukobwa niwo munsi wa mbere yabonye umugabo mwicanyi yararangije arabura yarangije kumubwira amazina arabura kurikira niwe uyu ku munsi w'amavuko 20 years since my parents died. imyaka 20 kuva navuka 20 years I've been alone. imyaka 20 yaramubonye umukobwa ntabwo byagarukiyeho yari umushanyi mwiza yarajyashanya wamwicanyi dore kuntu abantu bizanira ibyago rero He is called the free man. ngo uwo musore yitwaga irindi zina Freeman And now yaramubonye he will free me. guhera uwo munsi umukobwa yamwinjiyemo umukobwa yabonye umusore amwinjiramo bidatinze baratwereka bari muri San Francisco byabaye ngombwa ko umukobwa atari wabo muri Vancouver ni muri Canada Vancouver Canada dore Canada yewe umwicanyi yaraje kuva handi muri San Francisco umukobwa wabo ari muri Canada sasa nyuma yo kabona umwicanyi byabaye ngombwa ko atirizwa nawe kujya iwabo umukobwa niwe uwo mu kibuga cy'indege niwe uwo ku kibuga cy'indege barakira Hello? bite Could you open your case, please? wafungura ikivarisi cyawe ndetse cyane ku kibuga bamubonye avuga neza ntiwanamukekera Listen, sir. basi abandi baracira umukobwa What is this? ibi ni iki Clay. ni ibumba Clay? ibumba Bringing clay into the country? uzanye ibumba mu gihugu cyacu cyane Good pots are made from good clay, and a good potter always makes his own. yabatumva umubumbyi mwiza iteka ahorana ibumba rye kandi ibumba rye agomba kuba afite irye This mu gihugu bambazaga ko ntaririmo umukobwa biba ngombwa ko akora kuri rya bumba ni ku kibuga cy'indege to increase avuye San Francisco yinjiye muri Vancouver ndagira ngo kurikirana narebe mwibwe San Francisco yicaye umuntu hari agakobwa kamubonye stored the clay for up to 20 years. nakoresheje ibumba imyaka irenga 20 Will I be breaking that record at this counter? urabona ko hari ikibazo hano No, oya not at all. nta na kimwe Thank you. urakoze yashima umusore kumva agakobwa kari karobye kabonaga igisore kakaroba ni kazi ko ari kicaye barakwereka umusore byabaye ngombwa ko iri imodoka dore rya bumba ikintu yazanyemo dore ibyo yazaniye mu ibumba byararikase ari mu modoka mo imbere amaze kwinjira mu ibumba harimo imbunda hayiye basi n'umwicanyi mwiza umusore w'igikundiro utakekera ibibi
yewe yashizemo Still using a different gun for each job. urashaka kujya gukoresha imbonera nurangiza akazi arayifata itungu urimo kumuvugisha niba mwicaye I'm going back. ndasubirayo Back where? usubira he Go ahead. komeza Pull the trigger. kurura imbarutso barura I'm going home. ndatashye You have no home. nta muhira ugira urataha kurura imbarutso yarakuruye kumbe nta sasu ririmo araho baje ndagira ngo ukurikirane areba abantu abandi bagenzi be bahuriye muri Vancouver ani muri Canada Cisco killing. The son is dead, but the father is an old lion and Wow. still dreams of conquest. wa muhungu yapfuye gusa sari hano arimo arahiga wowe muri Vancouver se w'umwana wapfiriye muri San Francisco He is here in Vancouver, ari hano muri Vancouver exactly where we want him to be. aho niho dushaka kuba turi aho uwo mugabo ari dore se w'umuhungu wapfuye sasa nawe baramuteye agafilime gatangiye twatangiye yica umusore wambaye kositime z'imyeru ndetse n'abamurindaga Detective Need is with Interpol. He's your new boss. uyu ni Nita niwe boss wawe mushyashya wa Interpol polisi mpuzamahanga muraza kuba mukorana Nita uwo nibuke muri Case of the Dragon tugaruka Gentlemen, thank you. bajya kwa murakoze I'd like to introduce you to Mr. Shimazaki of the Hakushin Society. n'abasobanura umugabo witwa Shimazaki wa Hakushin Society umuryango wa Hakushin n'abajapani Wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Shimazaki ari hano kubera ko adashaka kugira amaraso yongere kumeneka hagati y'abashinwa n'abajapani intambara yakameje A cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki today. kubera ibibazo Shimazaki afite bibaye ngombwa ko nawe byitwibwira kujya turebe ko hari icyo twamukorera arabasuhuza I am Shimazaki, ni jewe Shimazaki out of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society mfite ibyigwa 26 nkanjye umuyobozi wa Hakushin in n'umuryango San Francisco. muri San Francisco My son died. umwana wanjye apfiriyeyo yararira ni wa mwana wambaye kositimu Unworthy death at the hand of an assassin. urupfu rwe rwagwe mu maboko y'umwicanyi dore wa musore warashwe mu mutwe niwe muhungu w'umusaza arimo arabwira abapolisi A woman who lives in your city witnessed the murder. umukobwa utuye muri uyu mujyi wanyu niwe wabonye umwicanyi Where yitwa Emuha assassin will come to kill her, umwicanyi araza kwica uwo mukobwa not interfere. kugira umukobwa atazamuvuga Woman, or else he calls uwo it. mukobwa duhite dushaka uburyo twamurindamo umva abapolisi ngo baratangira kuvugana yewe Broad wide open. ni ikibazo gikomeye hano wari wafashe akabika arandika ahita yohereza akandiko utari byanditse ngo mugende muzane uwo mukobwa Emma uhara vuba genda none aho umukobwa mwikitanyi kitarambona We're obviously in a very tricky political situation here. iki ni ikibazo gisa n'ari icya politiki hagati y'abashinwa n'abajapani My son is here in your city. umwana wanjye ari muri uyu mujyi wanyu He's here to kill the witness icyo cyicanyi nacyo kiri hano because she saw his face. uwo mwicanyi arashaka kwica uwo mukobwa yamubonye ku maso Code. atazabivuga What kind of killer is he? uwo ni mwicanyi nyabakizi He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragon. ngo ni umusore w'umwicanyi w'abashinwa babayeho ibinyejana byinshi byahishe ngo bita aba Sons of the Dragon niwe wuyu ni umusore mutaramusobanura Yezu Kirisitu umva abapolisi yewe Like a fucking video game. birasa naho turimo kureba agafilime ra Dungeons and Dragons. umuntu umwe akica abajapani akabamara Killers from Mars. No, it's real bestseller. My kids got it. Come on. yicisha imbunda cyane icyuma muceceka ikibazo kiriseriye baracyabisuzugura The dragons are very old and run very deep. hari uwabasobanuriye 14 centuries ago, ngo ibinyejana nka 13 byahise overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. ngo hari abashinwa bitwaga ba Manchu bafashe ubushinwa barabuyobora biba ngombwa ko birukana abashaolini bose But 5 of the monks, these 5, founded the Society of the Sons of the Dragons. abashaolini basigaye ngo baremye umuryango biyita aba Sons of the Dragons Justice and oppression. bafashe abasore bazajya babarinda They have one killer, the Freeman. bafite umwicanyi umwe ngo yitwa Freeman As we the wamusore dragon breathes within this man, that he cannot die. His body's changed. umubiri we urahinduka Chinese, American, Japanese. yakwigira umujapani umushinwa umunyamerika se But he is always the dragon. yitwa Always ngo niwe the mwicanyi man. niwe mwicanyi utumwa n'abahoze ari abashaolini barimbutse Part fact, part wishful thinking.
mukuri mwo gutekereza byinshi ababaho muzarakoma Sons of the dragons exist. Sons of the dragons babaho Freemen. kirari cyo gihugu cyishe Addicts. Criminals. mugishake mukice cyangwa mugifate arategeka abapolisi kandi arasaba abantu nk'aba bari 48 hours to find him. mufite amasaha 48 kumubona nimutamubona ubwo namwe murabyumva amaraso aratangira kumeneka ku mihanda ndeba hagati y'abashinwa n'abajapani uyu musaza yari umujapani bishe umwana we n'umujapani uwamwishe n'umushinwa urinda abandi bashinwa ikibazo rero kigiye kuba ingume niyo yayo kuko uriya niyikwega nabo bakikwega bireba ibibazo kumva bavugira dore umwicanyi yari yahaje ari kumwe na bagenzi be nibo babo haya basi umusaza baha amasaha 48 ni ikibazo kuri we nawe bari bamuziye si umwana we gusa bishe nawe bamukeneyeho ka kopi kurikira irebere agafilime n'akadawari video library bagenzi bicanyi bicanyi niwe wuwo niwe wuwo niwe we Sons of the Dragons zivayo ntabwo yari wenyine afite na bagenzi be gusa niwe uzwi ngo arihindura umunyamerika yihindura umujapani nta kiri matazi n'ubushinwa ngo abayo dore uko agenda wewe dore uko agenda dore byihutire bageze mugashora ukabatobora kugenda nawe ukagiramo ikika ngo kubera imitambukire yonyine niwo wuwo dore ko nafashe intwaro dore ko nafashe imbunda yaje neza neza abapolisi bakoraniye inama na wa musaza hanze baraharinze dore bamwe barasotamye over abandi barahagaze hano hari uw'intwaro nawe yohereje aho bari arakoneka wa musaza w'umujapani asohoka ararinzwe byo kumbe abamwitumye baje imodoka ye nibo babanje guha bikangamo bose barinda imodoka zo babanje guha mbere na mbere nizo babanje guha mbere na mbere kandi ngo araritora yewe dore abarinzi wo kanyagoro dore umusaza kuntu yarebye yamenye ko nawe bamuzuye si umwana gusa na papa bari mu nzira na papa garaje na papa kagabo garaje irebere kurikira dore abarinzi yewe dore abarinzi yewe bandi nguriya bahindutse koherezayo umuriro baracambira yaje ni free money azina ngo niyo ni kandi y'agakobwa dore nambara dore kuna babicanyi bagenda bafite imiterere babo bakagendera yo niho bavugaga yo abapolisi ba Interpol bavuyeyo Interpol dore umuriro ntabwo yica abapolisi mu maguru abacobaye basubirayo haya basi abacobaye basubirayo dore umusore dore n'uwanyu muzeyi yasigaye wenyine maze mwicaye mu kirere gahanga polisi guma aho ngaho dore wa mukobwa Emma O'Hara wa mukobwa wabonye polisi yari imaze kwamugeza bamugejeje ibintu birangiye bamugejeje umwicanyi agiye polisi dore wamwicanyi ukuntu yavuyeyo yambacyamase muve mu nzira ngabo umukobwa ku ruhande arareba yebaba we abapolisi icyo babakoze arapima mu gahanga nimo bashyize umusaza yaraje kuriga neta byaramuyobeye niwo umupolisi ugomba kujya ku kirego dore za masidesi ngo ziriruka dore za dore umwicanyi ugaca mu yego komana na masiganwa niki agakobwa karebye neza gutunga ari yambaye cyamaski ko gakobwa kamubonye muri San Francisco ni muri Vancouver abantu baratandukanye yajugunya hasi mu nda muzira kurika nanone kongeye kwibuka intwaro uyu mwicanyi yari afite muri San Francisco niyo mbunda nayo hakuze yo yavuze izina yo umupolisi kazarumva iri ya mbere ni hakuno umwicanyi baramuzanye dore aho yaparitse Mercedes Benz
basize hakurya umukobwa yo amusizeyo. The Yakuza will think twice before they return to China. Abayakuza bazatekereza kabiri niba bagiye gusubira mu Bushinwa. Kuva twishe umusaza We wawe. have our revenge. Turihoreye. It is as it should be. Nuko ngo niko byakabaye. Umva yewe. Baba ni Abashinwa bahanganye n'abantu bitwa abayakuza. Yakuza ni ibyo by'Abajapani byafashe hasi hejuru mu kurakara. Sons of the Dragons nabo bafashe hasi mu kurakara nibo baba. Baronge bamwicanyi bamuhimbunda bani bagenzi be. Ni bagenzi be. Usuye ni uzwi nk'umwicanyi kabuhariwe isi yose yari imaze kumenya. Do it quickly. Genda bikore vuba. Thought. Genda wica icyo gikobwa nta gushidikanya. Umukobwa mubonye. Kumva umukobwa amusize inyuma. Yanze kujyana imbunda bereka icyuma. Yanze kujyana imbunda bereka icyuma nicyo kigomba kwica umukobwa. Haya basi. Agakobwa mwibwe dusize polisi yagafashe barenda kukabaza iyo yagombaga kwinjirayo iyo wo makadakaskasi. Kumbe agakobwa dore inyubako kabagame wabo barabakire ni muri Vancouver, ni muri Canada, ni muri Canada nanone na Amerika y'Amajyaruguru. Yinjiye mu nzu iwabo arashaka igikobwa. Inzu nini arashaka umukobwa. Hari umukecuru wasohotse naramenye ibijya mbere muri dunia ya Mungu. Kumbe icyicanyi cyagezemo. Mwicanyi yageze mu nzu. Ya yaje kwica agakobwa. Ikibazo narabona naho kari inzu nini yabanje gucunga umuntu asotse kureba kwe dore ukuntu abantu bahindura ibitekerezo unota wa nyuma. Yarebye neza asanga wa mukobwa umunsi amubonaho yaramushushanyije amani imbunda atigeze aterura yamaye gishushanyo gitya. Ibi niku niwe mukobwa amubonye yabonye uburyo yamuteyemo ifoto n'ibitarabaho polisi yakono ku gikobwa nana kimwe nzi. It all happens So fast, yes I know. Urumva ndabizi. She doesn't seem to know much of anything. Na I would go over her deposition to the San Francisco police once more. But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned yo. Polisi ya San Francisco dukurikije amabwiriza tubwira ngo wa mukobwa wigeze uvuga izina yo mwahuye mutumuza ute. Polisi iramubaza. Critical information from the San Francisco police forge? Ibi ntabwo ari ukuvuga ngo polisi ya San Francisco yarakubeshye batwaje ibyo wababwiye. Yo. Is this a Japanese name? Ni ikizina cy'Abajapani cyangwa aribaza no Japanese. ntabwo ari Japanese sibyo? Ni Rishinwa se? Bari barayobewe uwo mwicanyi n'umuki. But you see, you should understand. Ugomba kumenya wa mukobwa we. Miss O'Hara. Madamu O'Hara. Mr. Yo. Iryo se He's nabyo. going to be a lot less gentle with you than I have been. Ashobora no kuba agiye kuba ari umuntu ugikubaza utabizi. Talk to me, Miss O'Hara. Mbwira jyewe wa mukobwa wa O'Hara. You'll end up dead. Kuko ushobora no gupfa mu bintu utazi. O'Hara niwe mukobwa O'Hara. Miss O'Hara, wait. O'Hara buretse. Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza want revenge. Shimazaki yatubwiye ibye yaduha amasaha 48 niba mukutatubwiye yo ahanari. There's gonna be a gang war. Bayakuza baraza gutangira kwica Abashinwa uraza kuba ari nk'umukino w'amaraso. Aya basi. Yakuza nibo Bajapani bayoborwaga na wa musaza Shimazaki. Umusaza yishwe yapimwe mu gahanga n'umungo yari yarapfuye. Urumva ko ari ikibazo dufashe donc urabyumva murabizi. Inshuti zanjye nanjye ntacyo nakora afata inzira aragenda. But in China, O'Hara when a murderer introduces himself, it means he will kill you. uwo musore wabonye ni Umushinwa kandi uramutse umubonye ngo nawe aza kukwica wirinde rero niba wanza kutubwira na polisi. Miss O'Hara, wait. O'Hara buretse. O'Hara yarasohotse. O'Hara niko gakobwa barakwereka O'Hara amaze kwerekera mu modoka. Abapolisi baramukurikiye. Baramukurikiye n'uwo mukobwa aratashye wabo. O'Hara kumbe icyicanyi kinjiye mu nzu iwabo menyana n'uburyo gitegereje. Into my house. Sinshaka umunsi wanjye. Some people don't need a warrant, do they, Miss O'Hara? Hari bamwe ntabwo bakeka ko turinda Madamu O'Hara. Simba shaka iwanjye siko kako gafite imigendere n'imibipire yewe umuntu aragenda ukabona ko arimo kubipa.
disturb you, but if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. No. Reka dusuzume inzu turebe kurinzwe. Oya, karabakani handore yewe. It's an alarm. Akira If anything should kanala. go wrong, you just press the button and we'll be in the house in 20 seconds. Unara mutsagize ikibazo kivuka ukanda n'ubundi twebwe tukinjira amasagonda 20 tuba twagezemo imbere. Mbere yuko abayakuza bamena amaraso, abayakuza bashoboraga kuba bakwica abashinwa. Abayakuza ubwabo nabo bakeneye aka gakobwa. Polisi ikeneye umukobwa. Bose barashaka ko bageza kuri uwo mugabo yo. To die there. Police have Baratuganira. been outside that night too. Aravuga ati polisi nayo yangiye ko yinjira iwanjye usibye ko nanone muri iryo joro bidasobanuye ngo baratashye biriwe baraye bategereje hanze. Good night. Muramuki baramubwiye ngo basuzume inzu bamenye ko ari inzu umukobwa yanze umwicanyi mwibuke yinjiyemo ku manywa hari n'umukecuru wasohokaga umukobwa yaratashye About his crusade against the mafia. yaravugaga ati giye ku bwanjye n'umuga ko nta kibazo mfite kubera ko nigeze ndwanya abantu baba mafia n'abayakuza n'abo bita Sons of the Dragons abo bashinwa bita abahungu ba za Dragoni barakwereka umukobwa mu nzu iwabo ntiyari yakamenya ibijya mbere kwitunganya buri kimwe ni umukobwa mwiza muto na kimwe azi kugera hano ajya gusanga sangwa twita ifoto ye umwicanyi wari utazwi isura umumenya ahita kwica yasanzwe yaranamushushanyije ibyo byonyine ni impamvu zatuma mwica ureba neza yinjiye mu nzu polisi yamubwiye baramuzi usibye ko batazi isura ye bayiga umuntu batazi waramubonaga byonyine akabikuziza kugira ngo utazamuvuga umukobwa yafashe kakana bamuhaye ngo aze gukanda niba ngombwa yo munyimunyi yasatiriye agakobwa nako kanze kumuvuga ku birindiro bya polisi kanze kumuvuga yakeretse icyuma ya basi buhoro yaragasatiriye bidateze badusubiza hanze dore polisi hanini ndi yewe ntibaramenya ibijya mbere bazi ko barinze umwicanyi kumbe yagezemo kare mu nzu nibo baba dore neta mwibuke muri Kiss of the Dragon yagarutse kumbe hanze abajapani bari basesekaye nibo bayakuza nabo barashaka uyu musore yo Out kind of late, aren't you? I work nights. There are two kinds of people who work nights. hari abantu bwoko bubiri bakora nijoro nanjye ndakora Never would have taken you for that kind. ntukigere wikira no muri icyo kimbo nk'abandi bo bashinzwe kugenda ijoro Dangerous part of town tonight. ugomba kuba unatangaje muri iri joro I wouldn't like you to get hurt. nshaka kuba namenya n'uwo uriwe Thanks for the advice. I could use some. Forge, cyane inama yanjye kumbe yatangiye guhamagara Foki come in. Forge. arahamagara ku cyombo bagenzi be basigaye mu modoka ibyacu bitize yashatse wa mukobwa abonye mu kanya arabura ni abapolisi bari barinze batangiye kubona abandi bantu batazi aho barindiye ni ikibazo Always thought that death would be cold. sinshaka kongera mbabaze urupfu rwawe ntabwo uri buri kumwe narwo aya basi arabizi ko arinzwe umwicanyi aracyamuhagaze imbere ni ikibazo kararyamye aho guhamagara bakabwiye ngo ntikagire ikibazo cyihutirwaga kandi hariya gusa arareba nawe yanze rwose arabona afite amahirwe yo kuba yababarira umukobwa kandi ubundi yica buri muntu wamubonye yica nicyo kintu yakoraga kugira ngo atazagira ikimenyetso I wanted you to come back. ndetse kandi nawe wasubira mu bantu wasubira ibuntu ukava ibwicanyi utanuka yava ibwicanyi agasubira ibuntu umukobwa arareba hashize ngahe uko yakaryamye umwicanyi yavuyeyo afite ibintu bimushushanyijeho by'imituku biteye nk'ibiyoka kuri we ku mubiri ku mubiri dore udutafari wo kanya dore twarurimo uko yakaje
mpaka w'umukobwa ari uko yakaryamye nawe yabonye umwicanyi aza. Ni ikibazo, ni ikibazo. Yeah. Crying free man niko turora kuva muri the one video library. Uruko uzajya wumva the one jya umenya ko amayobera ari ntayo ni yanga. Sawa sawa karakomeje. Mwicanyi kugira ngo umwicanyi se yana kuruma. Uyu nako bamuhaye ngo akande yahisemo kujugunya. Tugaruka hakuno neta na mugenzi we bazi ko barinze ko mugenzi we yasinziriye. Wake up. Kanguka. Wake up, sleepy. Kanguka. Kujya guhindukira barayimutunze. Ndabana tazi. Quite a long time. Ni igihe kirekire. Yuji. Yaramuzi. It's me there. Anyone else? Uchi wao. Didn't kill my man, did you, Yuji? Ntabwo wishe abasore banjye siko Yuji. I wouldn't like to have to arrest you. Iyo nshaka nari kugufata. We don't kill cops. Ntabwo tujya twica abapolisi. Unless they belong to us. Kereka ari abacu. Like you, my friend. Nawe inshuti yanjye. Chase, please. I don't like chasing. Or waiting. We want the woman. Turashaka umukobwa natwe. Haya basi. Uyu ni Yuji ni umujapani na bakeneye uwo mukobwa niwe abereka wa musore. Yo. Bose bakeneye yo. Yuji yari umuyakuza. Umuyakuza ibyo by'abajapani yakuza. Hari abitwa ba samurai n'abayakuza. We had a deal. You're out of it for 48 hours. You back off for Yuji now. Twarumvikanye boss wanyadaye amasaha 48 subira inyuma Yuji. About your deal? Why would you? Ibyo kumvikana kwawe na boss ntago bindeba. Boss yapfuye Shimazaki. I need her. Mukobwa ntago mwamutwara. I will be the boss in exchange for the Freeman's head. Icyo gikobwa ninyibona ninjye uri bube boss kuko ndaza kubona Freeman umutwe we nimubwira ko umukobwa agiye gupfa. Freeman araza kuruza. We put you where you are. Mwebwe murajya mukwiye. Don't forget it. Mutabyibagirwa mutanatwinjirira. Abona abapolisi mva Yuji ko nababwira ni ikihe. All you have to do is look the other way. We give her some tourist serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade. You're not in Japan here. muri Japan yavuze iryo jambo bamukubitira kimwe. Hano ni muri Vancouver, Canada. Ni wabo wa neta baramuha yararyama. Yuji. Niwe ubona umujapani. Ashaka igikobwa Ntabwo ko igikobwa kiri kumwe n'umwicanyi bashaka. Sasa mu nzu umukobwa abanje kumena. Bomba umwicanyi yabyumvise yewe dore mu nzu. Bazanye n'intwara avana icyuma. Icyabi yinjiranye. Yewe. Umukobwa karareba kaga umuntu wanjye karapitse ni nk'utu duhene twa kijyambere. Dore akagabo. Neza umukobwa yahisemo kwirebera. Haya basi harabinje mu nzu. Ikiwabo avugwa ye kumbe hejuru yabo bakivuga banasatira baramusatira yambaye ubusa nkaho abayo icyuma no kujamagura bari icyuma umukobwa arareba bas Yuji yijemo imbere. You are the Freeman. Ni wa Freeman.
yarambajije Freeman you subiramo bamuteye icyuma mu mugongo hari undi yaturutse inyuma ye Freeman bakanagira imbunda ayitora iyo amasasu baramurashe umugabo mbere y'uko agwa yaguye nawe yohereza agakobwa habuze gato ari karyamye imbunda hasi iyo yajya gucunga neza asanga umukobwa niba atarashwara ikibazo niba umukobwa atarashwara ikibazo kivutse uko yakaryamye ni uhara wa mukobwa uhara hari icyo yabonye uhara arazira kuba yarabonye umusore yo none buri muntu aramukeneye. The weapon you're holding is meant for her. If only I saw. Iyo ntwaro uteruye wayizaniye uwo mukobwa. If only I saw. Mbere yuko tugenda tunganya umukobwa aya basi nicyo cyari cyamuzanye yagombaga kwica umukobwa niko bamutumye bamubwira n'umwicanyi sibwa yizanye ku mutwe nyamara umukobwa ararengana yashyizemo agakobwa nta n'ikimwe karakamenya amasasu aravuze umukobwa yaguye kubera kwikanga ikibazo yagiye gukurura nawe bimwanga mu nda hari umuntu urengana kwera ukabona ko arenganye byamwanze mu nda ukurura biranga umukobwa atangiye kwizunguza amasasu meza nyine ngo yatumye agwa igihumure aracyareba oya yarakanye ayivanaho niwo ubona umwicanyi kabuhariwe serial killer wo crying Freeman yiswe Freeman irindi zina rye yiswe yo bibazaga n'izina ry'abajapani n'iry'abashinwa cyangwa abanyamerika byarabayobeye polisi yibazaga barakoreka afashe kagakobwa aho kari karyamye nuko kakarwaye yahamuka araterura vanayo ni mu gitanda bagenzi be bamubwiye ngo intwara ateruye yayizanye kubera uwo mukobwa namurangize yaraza kumbe cya Yuji ntago cyapfuye n'ikizima Yuji yazamuye uko ari babiri bagenda cyane iyo juko yakaryamye wa mu Japan kazore hanze nawe yarinjiye bayakuza baruzi buri amwe yakuza buri amwe banamo kumbe cyari cyambaye antibari bulletproof vest icyo gituma amasasu atakwinjira bari kuba batobaguye Yuji mu mugongo ari n'icyuma bamuteye umuntu yasimbukiye undi akurura cya cyuma bamuteye ugaruka kuri uruhande polisi yarateye kumba aramutunganya mucyo wabo. She has not offended us. She knows who you are and you are forgetting who you are. Umukobwa ntabwo ari umunyabyaha kuki namwica ntabwo ari uwawe kuki utamwica tunganya buri kimwe. I won't report this to the family. Ntabwo ndi bukurege mu muryango. Now. Hagarika imodoka noneho. If you look for me. Umukobwa akeneye ivuriro. If you ever want to find me, remember the name. Mbona uzajya wibuka izina ryawe kujya kuzana imbunda we yawe imurasa umwicanyi yaranze yanjye bagenzi be bazaga kuri gahunda yo kwica baranezerewe kishimira umusore usibye ko nako katigeze kamuvuga igihe polisi yari mukeneye mbega imodoka baratwaye karumva rwose kari mu mahoro kuva kari mu maboko ye
ikibazo 3 days later, I woke in the hospital. iminsi 3 nyuma yaho nakangutse ndi kwa muganga. My father died here. Data yapfiriye hano, umukobwa arimo aratuganirira. Ask his forgiveness. ikibazo I'd left the house that night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. yumvaga ko ari wenyine gusa ngo hari umuntu wamwitagaho nka nyina. Father's killer got in. yasaga nk'aho ari nyina, yamwitagaho nka nyina. Brought me here to see him. yazaga kundeba. And now Mary has come to see me. muri iyo minsi 3 uwo yitwaga Mariya yazaga kumureba. Mary. Mari Merci, Maria. She's... urasa nawe. Speak softly. ceceka. Dear. ntabwo baramenya ko mvuga. Mariya. I need your help. nshaka ubufasha bwawe. bari baje arongera ariryamisha. ntabwo ashaka ko bamenya ko yakangutse. aragira ngo bagire ngo aracyarwaye hamuka. I thought Miss O'Hara was not to having visitors. Visitors, yes. Interrogations, no. naketse ko hari atagomba kubona abashyitsi undi ati cyane. gusa abashyitsi be babo bagomba kuza ko niba bamugemurira. polisi irarinze. Miss, these flowers need some water. Could you show me where the washroom is, please? yanyerekana amazi ari genda hariya mu nguni ngo atunganye indabyo. kumbe O'Hara yari amaze kubwira umukecuru ko akeneye ubufasha. akeneye umufasha nyabaki kuri cyo nirebere. Catch that, did you? buri kimwe kiratungana sibyo? Sure. mu nyuma ntugatinye kavuye kuri kopi kavuye muri the one video library. arakwereka umukecuru gushaka amazi kwe hari icyamuzanye. umukobwa aramubwira ngo akeneye ubufasha bwe. katirore yaraje arimo arapanga n'umurwayi kandi umurwayi aracyaryamye. ka nimero agakora unyako barabashaka kuri telefoni. umukecuru ahamagariye hafi ikintu cyaje kuyifata kumenya ko bagwira. Neither here. yego ni yewe. Hello? Who is it? ninde uvuga ariko ntabwo amwumva ngo ninde uvuga. abarwayi baba benshi uyu nawe arwaye ibye. umukecuru yarama nikoboyi w'umukecuru nikoboyi kazi ry'umukecuru yarahamagaye arongera abacaho ka telefoni yari yagataye hasi uriya namenye ninde umuhamagaye. yarongera asubira ku murwayi ndetse byabaye ngombwa ko asohoka nanone ibi niki ko yisirisimbaye. barampamagaye ntibitabye. nditaba nibavuge hari uwije muri esanseri umukecuru yisirisinge ku murwayi kujya muri esanseri ntiyahindukiye yirebeye hirya. turashize ibi niki. arongera neta arakurikira baracyarinze umukobwa barajya unakira bamwijyanira barangira ahantu yo ari nk'aya basi muri ka taxi. gucunga neza umuntu yambaye inkweto itamukwiye nk'aya basi yaketse ko ari wa murwayi ugiye umukecuru akaba ari usigaye. ndarengana umukecuru yari yasigaye imineke umwuka byaramwe badukinnye umukino w'akataraboneka wari wabase n'ibindi barazana. nk'aya basi umukobwa yaragiye muri taxi. umukobwa niwe agiye mu gataxi umukecuru asigara aryamye. umukecuru asigara Connected to the Shimazaki clan. gira vuba gira intambara idaturuka kwa Shimazaki. wenda kwihorera udati komeza wowe wifata gusa. Last one. uryoherwa gutembera udati bishobora no kuba ibya nyuma. aya basi taxi yatuyo hari abamwibye kwa muganga. taxi abapolisi ko ari babiri. polisi uko mu modoka hasi ni ikibazo. dore wa mukobwa mugenzi wa Nita umwunganizi wa Nita. yaje gufata ukuboko ari gutaka ni yasigaye wenyine. Nita yasigaye wenyine yararenze asigara wenyine. umwunganizi yarapfuye bagenzi abicanyi bafashe hasi hejuru. aba bo babarenzeho. umukirime kivugwa n'iki wabo aravuga ngo wari umutwe muri taxi. yaravuze akeka ko ari umugambanyi ahari yenda kumwica. niwe wamuhaye pasiporo n'ibyandiko ibyo atakekaga n'itike imugeza muri Japan Tokyo.
nibyo by'ibyo hariwe ibi bishushanyo bisa n'ari ibibumbe bya wa musore yo hariho n'amerekezo hono muratomi saburo niryo zina ryo wanditseho ndetse n'amerekezo y'ahantu uwo musaza yari atuye ngo niwe mubumbyi. Umukobwa yafashe indege avuye abo muri Vancouver yerekeye Tokyo muri Japan. Tugarukaho Shanghai none mu Bushinwa. Umukobwa indege iramuteruye yamuvanye Vancouver imujyana muri Japan Tokyo. Ahanga ni mu Bushinwa Shanghai. Ni mu mujyi Shanghai. Shanghai ni mu Bushinwa China. Hari abari bicaye bari ku byabo nyamara abayakuza bamaze kurakara nabo barimo barica kubera baba mariya babo abamaze babo barabashinwa abayakuza nibo babandi bayobowe na yogi amasasu ngabinjira abashinwa abashinwa bari n'abashinwa ani muri Shanghai mu kiwabo niko bavuga tora kagabo gapitse umugongo wo kanyago we dora kagongo abashinwa abajapani bisha abashinwa ngabo baracyazi wafite rwose n'imirebere y'igihungira mu kagongo niwe waje ubuyi baza na za capoeira barabagarura batari bagerayo za taichi barabagaruza amasasu bataragerayo dore abajapani kuntu minze bashinwa dore abajapani feri ya mbere yogi yaraje ni uyoboye yogi wo bararinze haro bafashe umusaza mukuru Tomisaburo baramufite yavuze igishinwa ntabwo bumva ndeba jeri ku muzehe I have a message for your protectors. Mufitiye ubutumwa kwa leta. Genda. Listen. I am another Ryuji. Ndundi Yoji. Boss of the Hanada clan. Ndo mukuru w'umu. I declare war on the dragons. Nanjye intambara n'aba On the freemen. Ndashaka Freeman. War. Wa musore witwa Yo. Will return to China. Kandi nzagaruka mu Bushinwa. Yamukasije ugutwi. Nta mikino ihari kiratangira. Yamukase ugutwi aratangira ni Yoji. Abandi barakurikira. Muze yasigarira muntu wanjye arikoze gukata umusaza ugutwi birababaza karira umwana muto bamwaye ubutumwa ngo batangiye intambara n'aba dragons nibo barabashinwa aba ni bayakuza batangiye intambara n'aba dragons azagarukana none mu Bushinwa niba ngombwa tugarukaho ahitwa Hokkaido aha ni muri Hokkaido Japan hari agakobwa kavuye ahantu mu murwa umwe wo muri Canada witwa Vancouver dore umukobwa ngo yarinje muri Japan aravuga ati naragenze iminsi 3 mura n'abantu bavuga ikirimi ntumva yari yize icyongereza gusa kuri iyi nshuro byari binkomereye kujya mbe nagera ahantu nari mfitiye amerekezo yumva agasa n'uwinje mu byagatazi yinje muri Japan aje gusaka wa musore Yo bari bamuhaye amerekezo yahuye n'umwicanyi amaze kuzuza imyaka 20 none dore ikibazo ngo cyabakurikirana na naka kanya aracyakurikira umwicanyi aya basi akomeza kuza imbere ariko uzi kujya ahantu utanazi nikiri mutacumva ni ikibazo dore wa mwicanyi yari umubumbyi ngo yageze ahantu bavuga ikirima tumva habe na gatoya ukumva ari nk'amasandi rwose awiwe aduhiriza n'inyoni umubumbyi yibereye hano mu masaha yatarayo kubumba abari mu kwica aba yatumwe umuryango wabo bongeye bawinjiyemo abajapani bitwa abayakuza nawe mu gihe kitari cyagura ashobora kujya guhorera mwibukane n'umusaza wakasugutwi bamutuma n'umusaza wabo uyu musore yari umushinwa Katerori umukobwa yaje ngako Hokkaido Japan anahitwa Hokkaido karacyashaka ibibumbe biriyo birahariga biriyo bibagayo
Yeah. Yarabonye mugendera ibyishimo yagiye yiruka barahoberana na wa musore yo tugaruka hako 佢俾個女人迷住， kiravugwa 先至會利用我哋龍神會嘅機構，帶呢個女人嚟度， uko byumva niko mbyumva 使呢個女人多 zo za ndimi wumvaga 虧佢。Freeman 嘅反叛 kiravugwa ye 完全係因為呢個女人。 baratwaza ni muki wabo mu gishinwa 嗰個撈字係拉達。 yeyo rwose umugongo warahitamye nk'uko ubibona 我嘅石油工廠 kiravugwa 殺咗我哋10個人， kiravugwa ye 仲有佢挑戰我哋幫會， yo we 佢要 Freeman 嘅人頭。 你講得好， bikundako unyumvira icyo kirimo 係唔可以忍心。 ankoye wansama 雖然佢重視嗰個女人， yumvira wowe kanyagwa we 多過我哋嘅神龍會， sanoloyo ngabo 你要懲罰嗰個。 kiravugwa nanjye ibyo simbyumva 你命令 Freeman ningi ndagumvi 打咗撈字係拉達， ngabo 幫佢完成任務。你殺埋 Freeman。 araseka dore wa musore ubana na Freeman niwe babwiraga ibigambo menya yaje kumurega dore Freeman ahantu ari yabonye umujapanikazi unako wa mukobwa w'umunyakanada ubara bari hakuno yabanje kwicaramo na wa mukobwa n'umushyitsi yabonye But he taught me to see. yatangiye kumwereka utubumbe ni twinshi tuhari utubumbye ni twinshi utubumbe ni twinshi This spot here. That gives it its shape. ibi byose yarabikoze hashize igihe kirekire yari umubumbyi imyaka myinshi The shadow places. biramunezeza The darkness. Is as necessary as the light. yatangiye kumwereka buri uko amwereka ibara runaka bifutura ukwe ni umukobwa kirareba uzi ko areba amajisho yagira icyo umwira arareba nta muntu abona n'umutuku reka da ni umukara n'umweru n'ijisho My profession. Everything is just a cover. yabatuva ibyo nkora buri kimwe gisa naho gihishwe n'uwo ndiwe birahishwe Who would ever guess that the executioner, the sons of the dragon, yabatuva nsa n'umwicanyi w'abantu is just a simple potter? Sons of the Dragon ni ikibazo 7 years ago was my first exhibition. imyaka 7 yahise nibwo bwa mbere nagiye kumurika ibyo narakoze Valley Raves. This work was my 15th piece of fame. ni nawo wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kubona umuntu yica undi kuba mbonye umuntu yica undi ni nawo wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kwifuza kuba nahorera umuntu wabaye ukuntu umusore byamutangiranye yari umusore w'umushinwa yinjiye wa wundi agiye kumurika ibyako yari umubumbyi dore ngo yari yaje kuri uwo munsi wa mushinwa amaze kwinjira abandi bajapani baje bakurikira uwo mushinwa wabaye umunsi wa mbere wo kubona umuntu yicwa wabaye umunsi wa mbere wo kwifuza guhorera umuntu ndetse wabaye umunsi wa mbere wo kuba yakwiciraho umuntu dore ukuntu byatangiye arimo araganira ka gakobwa kumutera ibyuma dore ukuntu ibibazo byavutse Consumed so quickly in one's life. uwo muntu bamuteye ibyuma yapfuye yihuse ararebaga Slips away like a dream. kwe yahise andeba umuntu bamaze kumwica agomba kumanuka I went back. nasubiyeyo Part of me wanted to look the other way. But another part of me wanted to look further. ku gice kimwe nasaga nawe namuzi ku kindi gice nkabona ni mubi There was no connection between me and this man. ntacyo napfanaga n'uwo mugabo ndetse na nawe nari muzi gusa gupfa kwe yabanje kundeba akantu kajugunya mu by'umusore yabumbye Man's eyes are a curse to those who behold them. gupfa kwe yabanje kumureba ngo nizo mpamvu zatumye yatirizwa kwiyumva ko yahorewe umuntu ashobora kuba yarenganye To the darkness. yapfuye amurebye yaje kureba n'ibyasemo hariya mu kibumbe uwapfuye ari umusore nka we vanayo kari ka filime ka kamera biba ngombwa ko ajya guhanaguza no guhanagura
ikibazo ni ikibazo. Arimo araganira umukobwa uburyo yatangiye kwicamo n'ubwo byo byamuziyemo. Ntiwibagirwe mu itangiriro. Sure showed the two killers I'd seen in the gallery. They were torturing someone. N'ubwa mbere nari mbonye abantu babiri bica umuntu umwe. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu yicwa. Nta n'umwe yari azi muri bo. Arabisha ari uwishwe, gusa uwishwe nuko yabonye asa narenganye kandi amureba. Yakomeje iby'akazi ke ndetse yakomeje ibyo yari arimo. Arakwirwa. Yakomeje gutembera ko aragenda muri ibyo akora. Yagendaga muri ibyo akora. Urugendo rwe muri intera mu hoteli ahantu hamwe. Wagonze umusaza aragwa. Umusaza aragwa. Nako ntabwo ari umusaza, yari igikecuru. Dore inzara ho kanyagogo. Hari ikintu bamuteye mu mugongo. Atamenye icyo ari cyo. Atemberera. Uko bakamuteye bya bintu yakangutse atazi n'ahari. Dore ahantu yafatiwe yewe. Utuguru buri hamwe n'utuboko. Utuguru n'utuboko buri hamwe. Hari uwamuturutse inyuma asa n'ashaje. Azasunikiriza ikintu. Akakuriwe ku kagongo. Ku mugongo. Umusore yari ikanza ashaka kuri dore ibishinge. Dore ibishinge muri we. Sibya mu mugongo arafunika. Mutobora umusore yatoboye n'inshinge. Arakivuga. Kiravugwa ye. Igishinu. Kiravugwa basubiramo. Hejuru Nyiramwiza yararebaga. Abitamenyo. Inka turapfuye. Nyiramwiza yari afite amenyo. Ni Dorothea neza. Umusore yarakangutse. My neck hurt like hell. Yakomeje kuganira umukobwa. But what had happened? Akavuga ati ijosi ryanjye numvaga nkaho yari byashyizwemo. Usibye ko ibyabaye nasaga naho nabyibuka. All I knew was that I wanted to get back home as fast as possible. Nuko nagombaga gutaha vuba byihutirwa. Agataha imuhira. Arimo aracyaganira na mukobwa. Natwe tukareberaho ndetse karanakomeje nanjye nkababwira niyanga muri the one. Ka telefone karageze. Yagomba kuva muri hoteli aho yari yaraye. Hello? Kirime kirama. Cyarabuze umusore ikanga. Open your suitcase. Now. Fungura ivarisi yawe nonaha. His name is Antonio Rossi. Izina rye yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell a gun on a man. Antonio Rossi ngo amurirwa n'imbundi y'umugabo ayifite. Genda umwicisha icyo cyuma. Umwicisha icyo cyuma n'umugabo witwa Antonio Rossi. Yari muri hoteli imwe n'uyu musore. Wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu. Mwibuka arimo araganira agakobwa. Wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu. Nibwo bwa mbere yishe umuntu. Dore ngo arinjira muri hoteli yewe. Agakobwa arakabwira ukuntu yatangiye kwica abantu bwa mbere na mbere. Antonio Rossi dore yewe bari kumwe baganiza Antonio. Afite abarinzi Antonio Rossi. Uriya bamuhaye icyuma nicyo agomba kujya kumwicisha. Niko kwabaye kwica kwa mbere. Cowboy, where do you think you're going? Cowboy uraturuka ni cowboy. Ajanye ndabyo. You have to do, but don't come back to me unless you have that cocksucker's finger in a bag. Mr. Rossi. Jerry! Ndabyo. Dore Antonio yo bamuganiriza. Let me get back. Tuze gusubirana bana. Niwe ari mu ifoto. Antonio Rossi. Umusore w'umuntu wa mbere yabanje kwica mu kwica kwe. Nice if you sent me some flowers sometime, Tony. Mbese nakugenza na Anyway, nice enough? You two-timey bitch all have those fake fucking... Ntabwo wakwambara agashati keza ra. Twebwe musebya n'abantu tugendana namwe. Who sent these flowers? Ni nawe reje ndabyo. Cyamuteye icyuma mubazo wareje ndabyo. Aya bas. Venduru. Kifayo. Dore.
na mbere mbere y'intambara zisose ubuzima bwe hashize imyaka 7 hashize imyaka 7 bibaye yararize aracyaganira agakobwa uyu yari umwicanyi ufite imiterere yari afite uburyo ateyemo kumara kwica umuntu yaba arengana yaba atarengana yarariraga nyamara baramutumaga agarukiye aho yarongeye asubira ahandi Nyiramwiza araterura bushyashya wari wabaza sha ndagufatisha yose ntabwo ari yombi kuko yafite menshi kiravugwa nanone hari umuraguzi wa Gihanga ni mama Munyaneza neza do kandi bagira imvugo kumenya umuraguzi ko ntabwo tugomba gusobanura byinshi kuko bizasa naho dragon ziri muri wowe iyo ni nk'impano y'umuntu ugomba kwica utembera ku manywa umva yewe baramutoraguye none ngo afite impano y'ubwicanyi muri we nyumvira iyo mpano wowe kanyagwa we ariko impano uko zibayo ni impano aho kuvuga ngo afite ikibi kimurimo. Your tears are your honor, dragon. You have become your fate. Iteka tuzayicyubahiro dragon ndetse ubaye umwe mu ntumwa za dragon. Dragon ni za nyamaswa zagiraga amaguru, inzoka zagiraga amaguru. Inshinge barongeye barazana ariko mana yanjye ndarengana kweri n'ikindi amuteye ibishinge n'ibindi biracyaza tukumva induru dore ngo yaharyamye yewe ko yakaryamye umusore yinjiye muri Sons of the Dragons mu buryo atazi. Abahungu baza dragon n'ibya binyamaswa baza kumenya ko umuntu atangiye gusara abasazi batera ukwabo ashobora kurira umugozi ukamaza se ururira uwiki mwe banabyihorere dore ngo umugozi n'urumuri rw'itoroshi yarwurira uzamurika itoroshi hejuru icanye urebe umusazi umenye yu atangiye kurira urumuri do umusore yihebye yararahana tazi bamufashe muri atazi igikecuru cyamuteye mu dushinge ari mu hoteli dore kuntu byaje ni inkuru araganira umukobwa tukareberaho nanjye nkababwira ni the one video library yagatanze. She put a mark on my body. There was nothing I could do to erase it. Ntacyo nanifite nakora kuba nahanagura icyo kimenyetso. I would be so marked forever. The dragon is taking you. Dragon is akujyanya n'undi wamubwiye. Your body. His image marks you, Freeman. Murakangiye gukoreshwa nazo. N'undi musore mubwira. Dore wa wundi bahorana. It is the image of your soul. Ni imbaraga z'ubugingo bwawe. Longing for freedom. Ubu ngubu nakwishyura. There is no freedom on earth. Nakwishyura ukizana kuri iyi si. Freedom is in the spirit. Ukwishyura ukizana kuri mwuka. That's where the dragon soars. No mu birere dragon zacaho zihura. Ni za nzoka. Sky sustain you. Niko bimeze ntabwo uzongera kwishyura ukizana kuri iyi si kuko ntabwo umusore yongeye kwishyura akizana nibuka kuva mu itangira arahigwa. I am Cole. Nitwa Cole. Your guide. Umurinzi wawe, your guardian, umurinzi wawe. The sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Ugiye kuba umwe muri Sons of the Dragons, abarinzi, abahungu baza dragon, abarinda abashinwa bose. You will obey us. Uzatwumvira. Laws are rules of the land. Amabwiriza yacu n'amategeko yacu. But we own you now. Niko bimeze. You were born a killer. Waba uvutse umwicanyi. Power that belongs to you. Iyi mbaraga na uzura. Shape it. I will make you stronger. Faster. Zakugira umwicanyi. Enemies will feel the dragon's claws pierce. Zatumutinya kubera ko dragon ziri nawe wajyanga arabwiriza ubutumwa do. You are reborn. Uravutse bwa kabiri. You are reborn. Uri Freeman. Duruka n'izina rye ryasiye. Cyo bamwitiyeho Freeman. Babaye Freeman. Aya basi. Yarongera ararira aracyaganira agakobwa natwe tukareberaho mayi mwaragowe wahora niki bizatugeraho namwe byaza karahindi reba amajisho nako rwose haziramo umutuku n'umuhondo gafite umweru n'umukara kimwe n'igisore dore mu kanyagwa dore umunsi. But don't you understand? Ari cyo tumva. God told you to kill me. Ntacyo wakoze kunyica. You didn't. Ntabwo wigeze unyica. Baramutumiye wa muri waratsinze ateye ukwe kumenya ko rwose abacuyi bagwira ari zisho rimwe kandi ubwo akarira atanarira amarira akabataga ukwaye anafatira ate harya abamatira dore yewe twari vansi do batwagera n'utumbano
kagakobwa nako kakunze umwicanyi. Kumbe ko arahari umusore amaze guterwa ibishinge ndetse amaze kubwirwa uyu niwe waje maze yunga mu rya wa mukecuru usa nari umurozi. Mwari yakunze undi avuye Vancouver muri Canada yaje kumushaka muri Japan ahantu yitwa Hokkaido. Hokkaido yari afite ibinyamakuru ko arasatira. We have been attacked. Twatatswe. Wiki. The dragon is angry. Dragon is ashonje turashize. Zanarakaye. And here, Akira n'ibindi. Yamaye. Hanada has sent us a challenge. Batwarira ngo tujye gukora natwe akazi. Bagiye kwihorera mwibuke wabo bishwe. Abajapani baraje baratera nawa musaza bakasugutwa. They're setting you up. They want you dead. Baragushakura umupfu. The Freeman becomes the Yakuza leader. Freeman ba Yakuza baragushakura umupfu. Ugomba kwirwanaho. Now. Nona. You don't have to go. Ntago ugomba kugenda umva cya gikobwa cy'umuteto yewe. He is the Freeman. He serves the sons of the dragons. He is obliged to come with me. Uwo musore ni Freeman akorera za dragon tugomba kujyana. People died, Imu. Families. Children. Bari bafite abana. Ruji killed him and will continue to kill us. I go to him. Bazica bazakomeza bice mpaka nanjye mbabonye. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Buri muntu umenya Freeman agomba kwicwa. That is the law of the sons of the dragons. Nimyo mategeko ya sons of the dragons. Buri muntu umenya Freeman agomba kwicwa. Agakobwa kabaye akanyamahirwe kavuga na Freeman ntabwo akishe. Ya pasi. Shimazaki estate. Arakwereka kwa Shimazaki niwo wa musaza wapfuye. Niwo bagombaga kuza kugira ngo nabo bihorere hano ni kwa Shimazaki. Muzehe yarapfuye sasa aba nabo baragowe. Aba nabo baragowe. Aba nabo baragowe. Muzehe amaze gupfara undi musore wamusimbuye. Uwo musore nakomeje ubwicanyi. Ani mu Yakuza. Ni Abajapani bitwa Abayakuza. Yakuza imodoka dore ziparika yewe ni kwa muzehe Shimazaki. Iyi ni inyubako yiwe kumenya ko Abayakuza aba yaragwiriye dore inzu ukuntu iteye ntiwagera bugurura bateye kwabo nabo imigongo nayo bagira kereka Rivansi nako Rivansi nazo bagira kereka imigongo ni ukwicaza imigongo nk'imimbwete rwose. Goma dore Abajapani dore Abayakuza bagira amakote kandi ugera hariya bakwambura. Ivansi ni nazo wamuze kubwo ugasohoka mu nyubako y'Abayakuza ry'imigeri niho haho amatelefone nyakubawa yicaye hano niwo wakatse umusaza ugutwi. Umva menya banaruga Nyamaye muzehe Shimazaki umwe wapfuye barimo baramwibuka no kubanza kujya kumuhariya rwose byino. Dosan desu ka? Kiravuga. Uraburu ga atte na. Uraburu ga atte na. Doushite mo Tokyo ni wa modore ne nda yo. Ni muki wabo yudunde ni nda ya. Ngabo. Ode motte ikaseru kara. Ni Japan. Yoroshiku tanomu wa. Avugwa ye. Hitori de mo heitai ga hoshii toki daro. Ihotere go shika tsuke pu. おめえの好きなように使ってくれ。Ngabo 気持ちだけはありがたく受け取っておきます。ndakakoroka. リュウジ、それじゃあ俺の顔が立たねえじゃねえか。 Yuji uji katika hai. Mutari hapo no kweka telefoni baracamubwira. よしてくださいよ。革新会2代目だなんて。 Ndakabaruga. わかりました。 Ngabo じゃあそういうことで。Bas. Kumbe bari bamufatiye icyuma mu byasabaga ko babiri bajyayo. Muhaye. Sons of the dragons. Nibo bamureke. Yaraje no kugakobwa ko yarayimutunga. She knows the laws of the underworld. Uwo mukobwa za mabwiriza y'ibyihebe naramuka tuvuze ubwo nawe arabyumva. Nuko bayinunze wagikobwa nari muhaye. Avayo ko. You are getting soft, Freeman. Freeman uri murarengera. Abo twakishura amagarika kubica. Haya basi. Nabo baraje.
ni mu bayakuza, dore abayakuza inyubako yabo ukundi iteye ubukanyagwamo. Dore inzu, dore inyubako basi neta. Nawe yaje mu bayakuza, ni wa mupolisi uyu wari mu iperereza arashaka kumenya Shimazaki yapfuye ate. Uwo mwicanyi witwa yo w'umushinwa ye Freeman ntabwo aramenya. Shimazaki to watomodachi da. Shimazaki yo tomodachi da muki wabo nawe akizemo gake. Shimazaki ni wapfuye. Shimazaki musaza nawe arinjira, ni umupolisi ari mu iperereza, kandi iperereza ajemo n'abandi babiri barahaje. Birareraye katwe kiravugwa aracyongera ye niki wabo kumenya imirimo si bibi. Umupolisi yazaga bazimukiramo inyuma. Hey, you should knock on the door. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Not to pay for the massacre of those 16 Chinese in the soya factory. Someone. That's your job. You are my #1 suspect. In order to do my job, I've got to be gum on your shoe. A little insincere, that. A lot of people who would be very interested in knowing that. My lady. Yuji, Madame yaraje arahaguruka. Kiravugwa. Nida. Let me introduce you to my wife. Nita, reka nsobanure mudamu wanjye. This is Nida. Uyu ni Nita. The cop. No, umupolisi, the cop, umupolisi. Icyo gusa. Madam. Twigeze duhurara. Why are you here, Mr. Nita? Kubera icyo uri hano nyakubahwa Nita, ashobora korokejwe nubwo yaba yarasaraye muntu wanjye akindura nk'arya ibitunguru byinshi. Kirino n'abakobwa. Nita thinks he's going to steal the Freeman from me. Nita cyeka ko agiye kunyiba Freeman, ari wa musore yo. For him to come to us. Niyo mpamvu aje waturitse. An animal on the hunt is that much more deadly. Inyamaswa irimo guhigwa nimbi cyane kurusha kubikeka. Aramubwira kumbe Nita yarobye bagira n'amajwi meza n'abayapanikaze. Obtained the list of passengers departing Vancouver. The day in O'Hara left the hospital. Umunsi warava kwa muganga. Bari bamuteguriye passport imuvana Vancouver kugera hano muri Tokyo. A young woman was on the flight for Tokyo. Uwo mudamu muto yari mu ngurutsi imugeza mu Tokyo. Fake passport. Passport itike. Miss O'Hara. Umukobwa O'Hara. Is in Japan. Ari hano muri Japan Nita. Urabyumva? Photograph all over the country. Twerekanye foto ye mu gihugu hose. Looking for her. Buri muntu wese ari mana mushakisha. She is with the Freeman. Ari kumwe na Freeman. He is his mate. Niwe wamuzanye. Nicyo cyamuzanye. You remember what I said, Ryuji? Wewe wibuka ibyo nakubwiye. Niwe nimero ya mbere mu nshinja. Afata inzira. Ni umunyamerika. Madame I'll see you again. Ndakeka tuzongera dusubire. Of course we shall. Yego nyine tugomba. Uwo ni madamu wa Yogi. Nawe menya ari umuyakuza akazi. Small country. Japan ni igihugu gito. And our family is very large. Gusa umuryango wacu ni munini cyane. Wari wabaza uzambwira n'ibindi. Reka nigendere. Niwe mupolisi. Harimo arabagenda abayakuza. Ikibazo cyavutse. Hayiye basi. Inyundo ziravuga ye. Hakuno kumupfu. Bose abajapani bari bakanya makote gusa ari udafite kote nujyayo. Ni bakanya makote. Utunga neza yabonye wa mujapani kazi arakandi gakobwa yongoreye. Bose rivansi nazo bafite imigongo gusa muntu wangira ambuye mpaka ku birenge. Ubwo nawe urabyumva kwicara ni nk'umumbweti. Neza. Barakwereka. Yarebye umunyamerika arahindukira nk'umuntu rwose ushaka kugira ngo agire icyo amubwira. Do. Tiyatari ukunomvesha ari cyenda kumbwira. Turi isuku niteye. Turi inzu uratambuka hasi ukibonamo ni nk'ikirahure kumenya ko rwose abantu bateye imbere. Yavuye n'uwa mudamu. Madamu Yogi.
Yoji Shimazaki amaze gupfa ni wamusimbuye. Shimazaki ni wari umukuru w'abayakuza. Nitakomera gukurikirana wa mudamu ibagannye. Yaramagaye. Dore inyubako. It seems you are the kind of man who follows a woman. Bisa nawe mugabo ukurikira abagore. Only when she wishes to be followed. Iyo abagore babikeneye ndabakurikira. Nyumvira icyo gisubizo. I don't want the society members to see me talking to you. Sinshaka kubona abanyamuryango ko bambona tuvugana. I have some important information to give you. Hari amakuru y'ingenzi nshaka kuba nakubwira. Ngwino hano. Kumbe ku bandi ari kagakobwa bavuganaga kacagaho. Karaje? Gafite na kamera. Aitafunga. Wajikobwa. To rape the wife of a Yakuza boss is a very serious crime. Kufata ku ngufu umugore wa boss w'abayakuza ni icyaha gihambaye. Ubwo rero umenye kuzanicwa. Your family attempt at blackmail has come to nothing. Ubwo umuryango wawe nawe ufunguye konti mbi cyane mu rupfu. Kumva rero kuvumbekeye ko kumufasha ku ngufu kaniyambura uriya akadufatura. Yewe nawe urabyumva. Urabizi ariko kuvuga ko wari inkoko bakubekera uyirira kimwe. Tugaruka hakuno. Kumbe ba Sons of the Dragon bashatse uburyo bakwinjira kwa Shimazaki mpaka bagiramo imbere. Nta n'umwe wari uzi Freeman wariwe dore ngo aragera imbere y'umuhiga. Yuji aricaye. Baje bazi Kijapani neza niwatandukanye. Kiravuga. Bazi Kijapani neza baje biyoberanije. We nako Freeman ku ruhande nako aba bayiga Freeman ni bazi sura ye. Kono tabi wa kiravuga. Shusho sama deshita. Ngabo. Hanada-san no moto de hataraku you iwarete kimashita. Yongeramo. Uyarumva. Barafungura bari bazanye zabu nabo bigize nk'ari abayakuza. Kumbe ni Sons of the Dragon. Na waratwaza. Senshu made yasubizayo abashiri ni yorimashita. Gazana n'ibindi. Nanne. Naragarura. 6 年. Na waramusubiza. Nariyongerayo. Dare yo yatta. Sasakibara Mitsuru-san de. Ni muki wabo aho simbizi. Sasakibara gumi no 2代目やったのお前か。Ni Kijapani barakivuga umusore na namwe yobamo. Na namwe yobamo. Hari umuyakuze mbundi vayo. Kumutunga bayi yakuze nago batinya gupfa. Nago batinya urupfa ari mutungo nini ikanganamo. Itungo umunyarwanda uzarebe avuza induru. Ndabarira nibyo yacu ndabiguha urabizi kandi ndakuzi nubwo yabatakuzi. Yayishubijeyo. Uwo Sagera arakivuga bari nabasubizayo. Ya pass. Nana Yuji bamuziye. You know, Mr. Nita, you could be a great asset to us if you wanted to be. How could you? How could you? How could you? You take what you want, Mr. Nita. I take what I want all the time. But it's not Ryuji at all. It's you. It's you. You planned it all. You want to be chairman, a woman chairman. Did you know, Mr. Nita, an American lives on Hokkaido? Perhaps we shall pay her a visit. Bashaka kwica Yuji. Bashaka kunaniza abayakuza nabo barabananiza. Birarere ni imiryango ibiri irayigana abashinwa ko bajya Japani. Baba. Kiravugwa. Aba bahoze ari abashawulin baje kunanizwa n'abitwa ba Manchu.
hagiye watorwamo abasore bake bake ngo bazajya barinda imiryango y'abashawurini bamanju nabo bari abashinwa birarere katurebi bamwe mu barinda dore nibo baba Sons of the Dragon agafilime katangiye ari ibiganiro mwakwe kumbe ku ruhande hari ikinini maze ahita gipamira bamwongere muki wabo ngo nibamwongere yewe neza ni nk'agahene nawe yari afite ikinini aramanura yagiye gukorora baratamira yakoze urikanga mbagetse ko ari yavana muretse bana mu kanwa harimo ikinini n'inzoga kiravugwa yajya gucana mutunga ngo ishati nyuma bivayo nyuma bibore mbaya kuzini bako zabo munda moto nuko batagere wa munyamerika yewe agaki unza manga wawundi wa Interpol dore byuma baje kubimarira wabo uyu munsi bice Chinwa bice Chinwa 16 mu Bashinwa barazimanuye barabona badakina bamwihorera Freeman atwika ku maso atwita ku isura umusore wongera arira ari jisho rimwe dore nambara sasa baracyaza sasa mutete imbunda bagiye gupfa ari benshi kurushaho tujye ku kibambasi bamuteyemo igikashe cy'icyuma ibi bikata bakunda kubyita imico ibyuma imbugita byose birajyanirana. The man is a devil. uyu mugabo ni icyaha ni kibi. Go ahead. Komeza. I'll take care of Yuji. Njyewe ndaza kwita kuri iki cya Yuji. Basi Freeman basohote dore kunavayo. Afite ukuguru umuntu wanjye. Freeman bakanze. Nambara. Kibuga cya Yuji. Nambara muri mu kibuga cyo Yuji. Arapima uyu yafashe ya pistoli zabo zari zifite uburyo ziranaturika. Asigira Yuji. Satan, I said hello. Amasasu hanze. Yibuye kumva inyuma hari wa mudamu. Madamu ayiki. Basa imufatiraho. Nijoro bwabiriyeho. Now you die, Freeman. Nawe urapfa muri aka kanya Freeman. Freeman yararengera yagiye kure kumbe iki. Yari kuzima. Yahashye ko murasa cya gisasu cyaraturitse. Madamu wa Yuji yararize. Freeman n'abasatira ko mugenzi we. Freeman aracyahanganye. Ko nakujyageze. It was my job. Zari inshingano zanjye. Watch over you. Kugira ngo ucunge. It was my job to kill you. Zari inshingano zanjye nanone kukwica. Kuko wari urengereye. Yababariraga benshi. You should have killed her. Wakabaye wishe umudamu uwo wari utunze imbunda ajya kukugeraho. Ya basi. Yari afitemo kubabarira ndetse yari afitemo kurira aririra abapfa. Umugenzi we yapfuye amureba. Niko umugenzi we yapfuye amureba. Aratangira. Kumbe madamu Yuji amaze gupfa nawe yari yagurukanye. Freeman yaramubabariye uko arapfuye amubwira ko yakabaye yishe umudamu. Birariraye katurori yasize umudamu ari muzima. Yuji aramurangije ndetse na Shimazaki baramurangije. Dore umudamu ni usigaye. Birariraye karakomeje na kada one video library katurori. Wa mupolisi arareba ku ruhande. Mama we, mama shenge.
arareba nete katerori. We returned in the middle of the night. Yagarutse ngo hafi ijoro ririmo hagati. I knew he was there. Nari mbizi ko byanze bikonze ari bugaruke. Umukobwa aratuganirira. Aratuganira. Our enemies were coming for us. Abanzi bacu bagomba kuza kudutora. He said I had nothing to fear. Yarambwiye gusa ngo ntacyo mfite natinya. Dore wa mukobwa waje kumusura yewe muri Hokkaido muri Japan. Yagomba gusohoka ntacyo afite yatinya gusa yarabizi ko ashobora no kuba yapfa. Dore wasohoka kumba abajapani bari buzuye abayakuza ni benshi. Ntabwo bashaka kuba barangirayo. Nuko bamaruka cyeka ko bamaze kumba aracyari abandi. You are Imohara? Imohara? Yego ndiwe? So what's good for you? You cooperate with us. We just might let you live. Dushobora kure kukabaho. Barundi waje mukuru. Yoshi. Yoshi. Ona no kanya dare mu inena. Ngoroga ndare ni inena. Kiravugwa. Umpe kumangara abandi bari barungitswe baracyaza abayakuza abajapani biswa abayakuza. Ngabo dore ukuntu bameze yewe. Tabago yamutanjane. Bose ni bakanya makodo ura mwitabe narangwa sha. Mwana mageda. Muti wabo. Arayo. Kiravugwa. Umukobwa yari hano wenyine. Kumbe Freeman yarahari. Aya basa atangira gutamika. Atangira gutamika imyambe mu miheto. Tabago yamenye garada. Baraganira. Yaje. Mbi. Akamuha. Bari bateye barashaka Freeman bose barashaka Freeman nkuko babona Freeman yaje baje agafilime na kadabanu video library dore ibikoresho dore intwara afite. Umusore yari afite intwaro abayakuza bisutse ni benshi we n'umwe kandi ari kumwe n'agakobwa kadashobora kurwana. Dore wa mudamu yasize baba bari umuntu none niwe wiyiziye abana tugora n'ibisasu bye baraza dore ukuntu barenga amazi dore ukuntu amazi bazahari barengaga amazi bazahari. Abamuteye bimwe ndamena byo utaritegura abayakoze abasigara imbarwa hafi bose barashize hakunukira basa ikindi kinungo cyari giturutse ku rundi ruhande ni benshi nk'uko bareba bavanayo bunyibunye inyuma polisi neta murashe neta aramurashe umupolisi wa Interpol umusore cyataketse ndagufasha Freeman
baramanutse baracyaza abayakuza abayakuza bari bakiza kiravugwa nako baravugwa nayo inkota baje basama umukecuru asigara inyuma umugeri azamurabyo inkota icyuma ku mukobwa ntabwo abyemera agatotera icyuma inkota icyuma cyari bagenzi umusore izo people zirazizi ayo kuma wararize nanise hasi yagiye mu buyakuza n'amwaje baracyaza kandi baza basama dore umusore ushinwa ku bajapani baje ushinwa ku bajapani iranga yafunze amafaranga yo mu bwezi icyarimwe babiri gati abandi inkota intambara y'inkota kuko ararambutse intambara afite ibyuma kimwe gitaka avana y'akakana akana mu birere intambara iracyakomeza turukuza yaramuhaye netarareba mama we babiri bari hariya amazara batererekera umusore y'ibyuma byabo camo ndwanyi siferi zirafatwa ntabarekuze gufatisha feri umugongo di kuko bamuteye icyuma bimeze nabi yarabanje aragikaraga maze kugira ngo abereke ko anashoboye ibyo akora hasi icyuma kimeze nabi nuvanamo icyuma uraza kuva amaraso mpaka upfuye ntukivanamo nabi uratanga amakuru that it was Yo the Potter yuko yo wamuteye killed Shuru Shimazaki, president uwoherejwe na Shimazaki in society. ndetse na wese Shimazaki wakorera ku muryango wanyu was some past dispute. ibi ngibi ni byahise He fought against the men society, wa muryango, and after fighting bravely hanyuma narwanye n'icyubahiro, he died. uko yakomeje kurwana ngo mwamwishi iyo arimo ari helping you disappear. uragira ngo mufashe utike And you will forget us. tukwibagirwe twibagirwe. The Freeman is dead. yapfuye. Imu Ohara ari uwo mukobwa is dead. nawe yapfuye. niyo makuru ajya gutanga barambabarira. umwanzi wanjye kapfuna umuheto yapfanye mu icyumba gihamwe amaraso avari menshi, umuntu agatana umutwe. yarazengerewe niwe wamuvanyemo mu buryo bwe kugira ngo atava amaraso menshi. Or die miserably. Emera ugende ubivuge nubwo byakubabaza, cyangwa se wemere upfire hano nabi. nyenze emere nje mwigana nabo bayakuza bari benshi. ndabangoreje icyo n'icyubahiro cyanjye. yaramubabariye kubera ko yasaga naho yemeye. aramutse yanje warapfa uyu azakomeza yiyaganire n'abayakuza ko si ubwa mbere bamuhiga cyangwa se ubwa mbere abahiga. yabonaga ko intambara yo kuyayisozera abayakuza nazabarangizayo, nawe nubwo bamwica ntabwo nabo bazarangiza abashinwa. yaremeye yumvikana n'umudamu, wagenda avuge ko yapfuye n'umukobwa Emma Bara, ndetse ibintu byose birangire. nta n'umwe wari umuzi umusore
ibintu birangire n'umukobwa nako uyu mukecuru nawe agomba kurangiza ibibazo n'umusore ubwe kugenda kwe kumbe neta yumvaga ko byamwanze mu nda iki gisore cyampimye ivanayo nta jambo nakwemereye jyewe ntabyo nzakora urasa bamupimye mu mutwe wa mukecuru nubwo utamuhaye ijambo ryawe jye namuhaye iryanjye nk'aya basi yari yemeye ko bakumvikana azagenda avuga ko Freeman yapfuye agapfana na Emma O'Hara wa mukobwa ibibazo nuko bikemutse ari yemeye kuba yabafasha intambara ntizongere kubaho arakwereka bafasha akayira kabo barigendeye filime ameze karimo gusozera nta kade one video library abari guturika umusore yateze ibisasu abo guturika ntabwo karaba kuko karacyakomeza byagenze bite kuri kintu numva narebi katurore abazi bacu bari benshi If we destroy all trace of ourselves, even then, they will keep searching for us. ngwiyo uriya mudamu ataza kwemera kujya kuvuga ko Freeman atapfuye bagombaga gukomeza kudushakisha niko avuga nuko kagenze mwakoze kuza murabe turabakunda yitwaga Crying Freeman kuva muri the one video library nuko kagenze umukecuru yanze nayo gupfa ahitamo neza kwemera gukora ibyo bashakaga hagati y'abashinwa n'abajapani abayakuza na Sons of the Dragons nuko yagenze mwakoze kuza murabeho nuko kitwaga kavaga muri the one video sawa you okay yego Choose my women like the NFL draft. First round, second round, this isn't our craft. Come on, F-Side, Pinolita. Pop that crystal, sip margarita. Have some ice, but never them carrots. And if you act real nice,